Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić jedan je od najvećih vladara srpske istorije. Uzdigao je srpsko kraljevstvo na carstvo, a srpsku crkvu na rang patrijaršije. Udvostručio je srpske teritorije, ali i mnogo toga drugog. U ovom videu ću vam predstaviti najbitnije činjenice o Dušanu Silnom. Na početku bih želeo da vas zamolim da se pretplatite na kanal kako bih imao motivaciju da nastavim sa radom. Hvala. Preciznog podatka o Dušanovom rođenju nema. Pretpostavlja se da je rođen u Zeti oko 1308. godine, kao prvi sin Stefana Dečanskog, tada naslednika srpskog prestola, i Teodore Smilec, ćerke bugarskog cara Smileca. Detinjstvo mladog Dušana nije bilo ni malo bezbrižno. Posle neuspešne pobune i pokušaja njegovog oca Stefana da preotme presto od kralja Milutina, Dušanov otac biva oslepljen i proteran u izgnanstvo u Carigrad. Dušan je u Carigradu proveo oko 5 godina, gde je naučio prve viteške veštine, ali je verovatno tada i probudio želju o carskoj kruni, koju je kasnije i ostvario. Na nagovor crkve, kralj Milutin dozvoljava sinu da se vrati u zemlju, ali svog unuka Dušana dovodi na svoj dvor kao taoca, da bi se osigurao od novih pobuna. 1321. godine umire kralj Milutin, a godinu dana kasnije na srpski presto dolazi Dušanov otac, Stefan Dečanski. Tom prilikom i Dušan biva krunisan kao mladi kralj i dobija na upravu Zetu, što je bilo običaj u to vreme. Ubrzo nakon toga Dušanova majka umire i Stefan Dečanski postaje udovac. Prvi podaci o diplomatiji i državničkim poslovima mladog kralja potiču iz 1326. godine, a prvi ratni pohod vodio je sa 20 godina, kada se uspešno suprotstavio četama Bosanskog Bana i porazio ih na reci Drini i Donjem Limu. Godine 1330. bugarski i vizantijski car sklopili su savez protiv Srbije. Bitka između Srba i Bugara odigrala se 28. jula 1330. godine u blizini Velbužda. Tada su Srbi do nogu porazili bugarsku vojsku, a presudan juriš izvršio je upravo Dušan sa svojim snagama. U toj bici poginuo je bugarski car Mihajlo Šišman, a prema nekim izvorima njemu je lično Dušan odsekao glavu. Pobedu kod Velbužda Stefan Dečanski nije iskoristio na pravi način i time je dodatno izgubio poverenje kod Vlastele, koja je već bila nezadovoljna njegovim brakom sa Marijom Paleolog. Nezadovoljna Vlastela sve više se okupljala u Zeti, na dvoru proslavljenog mladog kralja. Tako je Zeta postala leglo buntovništva i nezadovoljstva. 1331. godine Dušan pristaje na nagovor Vlastele da podigne bunu protiv svog oca, koji je verovatno na nagovor svoje druge žene Marije Paleolog pripremao za naslednika svog sina iz drugog braka, Sinišu, a prema Dušanu je zahladneo svoj odnos. Njih dvojica ulaze u otvoreni sukob i Stefan Dečanski ulazi sa svojom vojskom u Zetu i razara Dušanov dvor. Dušan se povlači pred oca, a Stefan Dečanski je palio i pljačkao njegove teritorije sve do Skadra. Stefan je onda pozivao Dušana na izmirenje u svoj dvor, gde mu je, pretpostavlja se, spremao zamku. Sluteći zle namere svog oca, Dušan odlučuje da izvrši iznenadni napad na njegov dvor. 21. avgusta 1331. godine Dušan sa malom grupom odanih i spretnih ratnika napada očev dvor u Nerodimlju, u vremenu dok je on sa manjom grupom Vlastele bio u lovu. Stefan nije verovao da će Dušan biti u stanju da upadne u srce njegove države i da ga napadne. Kada je čuo da je Dušan zauzeo Nerodimlje i zarobio kraljicu i decu, Stefan beži u tvrđavu Petrić, u kojoj se bez otpora predaje sinu Dušanu. 8. septembra 1331. godine Dušan biva krunisan za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja. Njegovo krunisanje je u narodu primljeno dobro, bez ikakvih pobuna, jer njegov otac i nije bio omiljeni kod Vlastele. Nedugo zatim, 11. novembra 1331. godine, u tamnici umire Stefan Dečanski, zvanično prirodnom smrću,
ali ima onih koji tvrde da je sam Dušan naredio ubistvo svog oca. To je malo verovatno, s obzirom da je Stefan Dečanski sahranjen u svojoj zadužbini Visoki Dečani, a Dušan se sa poštovanjem ophodio prema njegovoj udovici i sinu. Prve pobune desile su se u Zeti pod vođstvom vojvode Bogoja i Arbanasa Dimitrija Sume. Dušanove snage su brzo ugušile taj ustanak. Iste godine Dušan se ženi Jelenom, sestrom bugarskog cara. U to vreme na Dušanovom dvoru boravio je vizantijski prebeg Sirgijan, uz čiju je pomoć Dušan osvojio Strumicu, Prilep, Kostur i Ohrid. Prilikom opsade Soluna Sirgijan biva ubijen od strane plaćenog ubice, koga je angažovao sam car Andronik. Dušan tada odustaje od dalje opsade i sa Vizantijom potpisuje mir, jer su severnu granicu napali Ugari. Kralj Dušan je brzo potukao Ugare i uspostavio granicu na reci Savi. Tada je srpskoj državi pripao i Beograd. Pošto sa svojom ženom Jelenom nije imao dece, Dušan šalje svog viteza Palmana Barhta da sa nemačkim carem Fridrihom Lepim isposluje brak između Dušana i njegove ćerke Jelisavete. Međutim, njegova ćerka ubrzo umire i taj dogovor propada. Ubrzo nakon toga kraljica Jelena rađa sina Uroša i tako obezbeđuje naslednika za srpski presto. Pretpostavlja se da su Dušan i Jelena imali i ćerku, ako je sudeći po fresci iz manastira Visoki Dečani. Ako su je imali, zvala se Teodora i bila je udata za sina sultana Orhana. Posle smrti cara Andronika III. U Vizantiji dolazi do građanskog rata. Tom prilikom u Srbiju dolazi Jovan Kantakuzin, koji sklapa vojni savez sa Dušanom uz dogovor da svako zadrži gradove koje osvoji. Dušan je tada osvojio celu današnju Albaniju i severnu Grčku. 25. septembra 1345. godine Dušan osvaja i grad Ser i Svetu Goru Atosku. Tada Dušan postaje najmoćniji vladar u Evropi. Svestan svoje moći i činjenice da je Vizantijsko carstvo znatno oslabljeno, Dušan dolazi na ideju da se proglasi carem. Pošto je tada vladao običaj da careve na zapadu kruniše papa, a careve na istoku carigradski patrijarh, a on ni od jednog ni od drugog nije mogao tome da se nada, Dušan je srpsku crkvu sa ranga arhijepiskopije uzdigao na rang patrijaršije. Tako je arhijepiskop Joanikije postao prvi srpski patrijarh. Na Vaskrs 16. aprila 1346. godine Stefan Uroš IV. Dušan krunisan je za cara. Krunisanje su obavili srpski patrijarh Joanikije i traunski patrijarh Simeon u tvrđavi Kale u Skoplju. Tako je tada Dušanova titula glasila: voljom Božjom blagoverni i hristoljubivi car, Srbljem i Grkom, i zemlje pomorske i svemu disu. Želeći da se u svemu ponaša kao pravi car, Dušan rešava da razvije široku zakonodavnu delatnost. Na Vaznesenje 21. maja 1349. godine u Skoplju na državnom saboru donet je Dušanov zakonik od 135 člana, a dopunjen je na saboru u Seru 31. avgusta 1354. godine sa dodatna 66 člana. Uz zakonopravilo Svetog Save, Dušanov zakonik je najveći zakon srednjevekovne Srbije. Ne priznajući srpskog cara, carigradski patrijarh pod pritiskom vizantijskog cara baca anatemu na srpsku državu i crkvu. Ova anatema bila je više političkog nego verskog karaktera i skinuta je tek 1375. godine za vreme kneza Lazara. 1348. godine Srbi osvajaju Epir i Tesaliju i tada se srpsko carstvo prostiralo od Dunava na severu do Korinskog zaliva na jugu i od Jadranskog mora na zapadu do Egejskog mora na istoku. Dušanova dugogodišnja želja bila je da osvoji Solun, ali on nije mogao biti osvojen samo sa kopna, pa je Dušan pokušavao da sa Mlečanima sklopi savez, obećavajući im celo carigradsko predgrađe Galetu. Taj savez nikada nije zaživeo, jer je Mlečanima više odgovarala slaba Vizantija nego moćna Srbija. Bosanski ban Stefan II. Kotromanić prekinuo je primirje iz 1326. godine i zauzeo Srpsku krajinu između Cetine i Neretve
i veći deo Zahumlja. Dušan je brzim protiv udarom 1350. godine povratio izgubljene teritorije i nastavio prodor sve do reke Cetine i Krke. Posle vesti o pobuni na jugu zemlje, Dušan zaustavlja napredovanje ka zapadu i uputio se u Dubrovnik, gde je najsvečanije dočekan kao car, odakle je sa vojskom nastavio prema jugu. Po dolasku na jug Dušan je povratio teritorije koje mu je Katakuzin zauzeo, Veriju i Voden, a Katakuzin beži u Solun. 1354. godine, posle jakog zemljotresa, Turci su osvojili Galipolje i tu izgradili utvrđenje odakle će vršiti dalje osvajanja po Evropi. Uvidevši brzi razvoj turske države, Dušan šalje svoje poslanstvo koje je predvodio Nikola Buća, papi da ga imenuje za kapetana hrišćanstva u borbi protiv Turaka, a on će za uzvrat priznati papu za vrhovnog hrišćanskog poglavara. Papa na taj dogovor pristaje i šalje 2 svoja izaslanika u Srbiju. U međuvremenu, mađarski kralj izvršio je upad u Srbiju 1354. godine, ali je brzo bio suzbijen i prisiljen da se povuče. Dušan je tada video da papa ne može da ga zaštiti od katoličkih vladara, što je bio glavni razlog zašto je hteo da ga prizna za vrhovnog poglavara. Kada su papini poslanici stigli u Srbiju u leto 1355. godine, Dušan ih je u Skoplju lepo primio, ali im je odmah stavio do znanja da je promenio mišljenje, tako da su oni otišli neobavljenog posla. Iako još uvek mlad i u punoj snazi, car Stefan Dušan umro je 20. decembra 1355. godine, najverovatnije u selu Đevol na putu od Skoplja do Soluna. Uzrok smrti nikada nije potvrđen, a sumnja se na moždani udar, pa čak i trovanje. Car Dušan je sahranjen u svojoj zadužbini manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena. Posle njegove smrti carsku titulu nasledio je njegov sin Uroš, a srpsko carstvo je počelo da slabi. Hvala svima koji ste odgledali video do kraja. Ne zaboravite da lajkujete i ako skupim 100 lajkova napravit ću novi video o Dušanu Silnom. Pozdrav!